Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu ekithi ebuhleni bamaNazaretha. Sizovula inkonzo yesikhumbuzo sokuzalwa kuNazaretha ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nokuyisithupha 186. Sizocela umshumayeli kungubo basemthonjeni asihole isihlabelelo kusimbusisa. Kusipha abangcwele.
Ibandla lenkosi masikupestelaze. Amen. Ithuba sizolika abavangeli baleli bandla ukubani bafakaze ngomsebenzi emihle lo komkhulu uBhombela Isitima Sangampondo. Bese lodwa lalela nisentedelani inkosi inkosisa. Amen. Ngiyaphila ngiyanikelela abantwana bakaNkulunkulu. Thiwa-ke kwelinye izwe khona la eMampondweni. Ngapha ngazi nami konkalokazi. Thiwa bamkhulu wafika kulelo lizwe wasebashumeza abantu bakhona. Kwaphenduka inqwaba yabantu. Masibephendukile abantu. Ubaba omkhulu wasebuza bona
ngoba ufuna ukubabhabhadisa ngoba sebephenduke bani esebuza konke ukhona yena umfulo oseduzane la kwasekutholakala ukuthi hayi umfula ukude kakhulu awukho umfulo oseduzane ngihamba ngishona ilanga kwabuya kuyosekuseni wasethi baba mkhulu-ke olomfula awukho amadoda wathatha amapiki amlandele namapiki namafosholo amlandele asewathatha amapiki namafosholo nemigqala bamlandela baya la bakhomba khona basebakhomba la bakhomba khona ukuthi manini la kunamatshe ayisithupha la esawabeka nobaba mhla sisekela umhlaba base beqala-ke bemba-ke abantu lapho abeka-beka nje ukuthi lo baba lo ukuthi akumbiwe nje endaweni sake safika khona lapho elithezini ukuthi akumbiwe endaweni nje angazi kube khona amanzi shambe phela maweshiya into engekho ibe khona shambe futhi uyakwazi ukulanda umphefumulo emva kwensuku noma izisikhombisa umuntu ethule esemakhazeni aphinde uphinisele esidunjini avuke lo muntu eqinisweni ushambe akaphikiswa yinina nje enenkinga elushambe ekhuluma nami elikhuluma ithi wangengele ephameni akona ephameni la ephameni zakushiya sayawindawo uze umuntu ethi wangengele ephameni nakhona ephameni owenza lutho wayesha ekhona indoda owayesha baba mkhulu oyento omkhulila ngamadoda uyagcina isimushumayela kodwa iyayazi induku kamkhulilanga yazi aphenduka induku yabe ngathi mushanelo wayitheza-ke umkhulilanga wayithela induku mangezwa wawungezwa umthandazo ukuthi angisho le ndoda ngizayiyeka kodwa yayisijwayele ukuthi wangejele ephakameni vele ebusuku wangashawa basebemba-ke lababhimu-ke ebamba lo babamkhulu bahamba qhubeka umgodi bahamba bafika basithi hayi wanike manje lekubheke imbani ingahle manje sekuzovela sikela ngakhona lapho umusho wokuqala wathi alikhishwe luke eceleni laselikhishwa libuya ngaphezulu eceleni kwalento abayenzayo ezobhabhadisa kuyona abantu baqhubeka lapho ume lesibili nalo labekwa wathi baqhubeka lapho ume lesithathu nelesine nelesihlanu wasethi mbali ingahleke manje ninokucophelela sekuseduzane la siyakhona basebemba bathi manike manje sikuyalibona isho singalibona ukuthi sikuyalibona bathi khiphile iboni khulani ngahleke manje baqhubeka bathi basaqhubeka wayeseqhamuka kwamanzi wasibabiza-ke bangeni sibabhabhadisa namanje sisekhona leso siziba siyaklina ngazi ngabasiklinini namhlanje siklina njalo masozana tosibusisingizweni idala nkulunkulu
Nkosi yamakhosi umvangeli umbonambilo oguqela oqhamuke embumbulu sethempelini laseDokozweni eMsimbazi. Siyalibonga ithuba singabavangeli lokuba siguqe la sethule ubufakazi bokuthi uNkulunkulu impela. Yezweni lakithi embumbulu Jehova ingcwele uhambile khona izindawo ezehlukene ukwakhuluma umshumayeli wasembumbulu ekhuluma indawo yaseNkanyezi. Kodwa nami ngizothinta ngendawo yasembumbulu endaweni yaseManzimtoti. Lapho wafika khona Bombela uzokwabalela izwi ufuna mina ufuna sonke ukuba sikulandele. Kodwa kusifuneni kwakho Shembe kwenzeka ukuthi abantu bese bephenduka bekulandela kwaphenduka nentombi zala amasokazo ngoba silandela wena Bombela. Kanti lokho sekwakhela isibi ezinhlizweni zeyinsizwa zaseManzimtoti ezabe sezihlangana sezilwa nawe ngoba zasingazi ukuthi ubani. Kuleyo mpi insizwa ezahlasela kuyo yaliwa nazi intombi zephula imgongolo yesibaya. Kuliwa nalezo insizwa ocala lazo laze lathethwa esiphingo enkantolo. Uma lithethwa lelicala enkantolo kushawe uShembe eManzimtoti emzini wakaBhengu. Lathethwa icala labe selilahla insizwa. Kwase kufanele ukuba ziboshwe. Noma kube inhlawulo kaPondo umuntu ngamunye. Kodwa Bombela ngoba uyabathanda abantu. Thanda Nkosi uzothanda ngisho izitha zakho. Waye emgodleni wakho Shembe wawusukhipha uPondo wahlawulela umuntu ngomunye uPondo. Zaphuma zonke lezi insizwe beyishaya wena. Uma seyiphumile Bombela wahamba Bombela wathenga izinkwa wathenga ushukela kwalandwa amanzi kwenziwa umbhubhudlo kwakuyidrink enkulu kakhulu ngaleso sikhathi. Kwenziwa umbhubhudlo zadla lezi insizwa ngenxa yokuba Nkosi uzithanda kade zilwa nawe. Ngiyacela ke Shambo ingcwele ukuba lolo thando Nkosi onalo ulitshale enhlizweni zethu. Singathanda abasithandayo kuphela kepha sithande nezitha zethu. Sibonile ke Bombela uthe nxa ufika lapha eTafelkop esiqwini sesihlanu yafika imbumbulu lapho uBombela engahambanga khona ehlukumezeke khona kabi. Sayohlawula seza neinkomo nezimbuzi. Wabuso sibusisa kulo mhlangano waseTafelkop Shembe. Waphinde ngaphezulu kwako konke wakhipha emgodleni wakho. Wathi namhlanje wathi nonke niyathethelela izono zenu. Amen. Sizobonga lokho ke Shambo ingcwele okwenzile kithi. Usifundisa ukuba kuyathethelelwa. Ukhombisa ukusithanda. Siyacela ke Shambo ungasuki kithi. Sifundise Shembe ukuba sithandane. Sifundise ukuhloniphana. Usifundise Nkosi ukukholwa. Ukuze Nkosi ingabikho inyakanyaka Nkosi emsebenzini wezwi lakho. Celele ke Nkosi nezwe lakithi ke embumbulu. Ukuba Nkosi ulipho ukuthula nokuhloniphana noba siqhubeke nomsebenzi omuhle wokuthanda uNyazi. Celela ke nezinsizwa zakithi ezesiholayo lapha eningizimu zenza umsebenzi omuhle. Ngoba zisiholela kuwe ukuba sithandwe uShembe. Emsebenzini yonke siyenzayo seze namhlanje
kuzobonakala nje futhi kwenzekani njengoba silokusidla nje sosa senza yonke into shembo ingcele kungenxa yokuthanda wena. Siyacela inkosi epheleni kweyinsuku inkosi uzosikhumbula, khumbula inkosi nemndeni yethu, khumbule ubaba nokhokho bethu inkosi ebedlula ethuneni kulomhlaba. Sibacelela ke inkosi inhlanhla noma bese sigodini sosisi lokufa inkosi uzobakhiphe khona, ngoba nxa silapha inkosi sokhonzela bona. Ngethula lo bufakazi inkosi buseni kusile. Bese isile we baba nkulu ulo simola ngiyakhetha ngiyazizulu Nkosi enkulu yasezulwini ngiyazizulu ngicela unciphise uvalo yesaba umuntu engazabona ngiyimpunga ngathi mhlawumbe ngesibindi sonke kancane ngimntwana phambi kaShembe lo kuqile phambi kwakho umvangeli umbhele odabuka intabeni zasemzombe njengamanje ngiseyintabeni zakwaNgcelosi phesheya kwedamu mose ebuhleni ukhoma ngaphesheya ekhaya ibonge inkosi wafika uBhombela ngakithi eMzombe ngawa nenhlanhla ngafikela kubantu ababehamba nayo uBhombela eyathi mayihlala inkosi ilanga esihlalweni bathi hayi siyambona nje lesifundiswa uphume esikoleni akazi lutho bengakayiboni imisebenzi yakhe ukuthi nayo uvela ezulwini bathi thina kade sihamba noNkulunkulu. Wafika ke ezweni lakithi umama nje ongizalayo uma zeyintombi noma hayi into yeshasha ngene intombi kuya ubukela umgidi emzini wakaShembe kuthiwa kusegameni khona ngokuhlonipha igama lenkosi ilanga lamalanga. Wathi mayifika khona afika wathenga indawo zonqamlela kuningi kakhulu ngase ngikhulume ngayo kodwa ngibona kusibaningi ngeke ngikulande konke. Wathenga indawo khona yaba uqala afika wayithenga eMzombe. Wathi mase ithengile kade asehlangana amadoda athi baba nje basothengele indawo sekweyakho sicela khona umuntu osihluphayo la kuba umsusi uyombeka kwenye indawo ngoba usesiqedile kanye nezingane zethu. Uma eke wathi libuke uligcine ngempela kuba njalo. Ithi inkosi hawo bantu bami nceke yenkosi mase othi mangimsusa la ngithi ngimusa kwenye indawo nakhona usayofika bulala izingane zami nakhona ngoba ngizele wonke umhlaba. Bathi besadumele wathi hayi ningadumali bantu bami kusukela namhlanje ngizomlondoloza ukuze umuntu ethi ngisolondoloza imali ebhenki. Wathi kusukela namhlanje nasengizomlondoloza manje. Wathi uphi yena bamkhomba wathi mbizeni izela le ndoda yayingasabi umuntu emhlabeni ezibone ngathi uNkulunkulu omhlaba kodwa yathi emayiza wathi makuhlangana amehlo itshenwa ngomuntu ukuthi ayikhahle ngamadolo yeza seyikhahle ngamadolo kuyena wathi mntanami wathi baba wathi khona umsebenzi engizokunika wona uyezwa wathi baba nqandazela ijazi kuyona wayesemthatha wamlandela wafika emthini wawusesenta lethempeli likwakubeka khona iladi kwakuthiwa umzane wathi sona namhlanje mntanami uzongigadela nangomuthi njalo ntambama uzela uzogada lo muthi mawuke wangeza usuku olulodwa ukuzowugada kufike ngibuze kuwona ngathi ngiyokwenzani ke bekwangitshe indawo kaZuzu uzowugada angathi ngiyazi bangicela ukuthi kuthakathi ebusuku awugada umuthi phela inyanga ezimbalwa wabonakala umuthi amahlamvu esebuna kuwona. Wathi la uqala ukoma kwezwakala ukuthi hayi uyagula ekhaya asakwazi ukuyothakatha asakwazi ukuyogada umuthi wayesehamba emhlabeni uNkosi. Ngiyanqamlela bangcwele langa lithile useyathumela uBhombela ukuthi kulanda abantwana bakhe intabazwe
lawe kade bashiye khona ngoba wafike wakho umuzi eMzombe inhlikentiki yomuzi wafike wakwaziza khona wephuma uyoshumayela ivangeli entabeni abuyele khona emzini wakhe wakhile khona nempela zalandwa ingane zakhe mangaphonzisi bakubaba basemzombe bambiza ukuthi umhlakaza Nhlasi zibashise iColombia kuzoba inkosi ilanga kuzoba inkosi inyanga yezulu wayesebabeka lapha mngakhe wathi niyabona labantwana wathi baba wasebheka kuloyo inkosana yakhe wathi lo inkosi le yakonhliziyo ezimashumishumi komzazi la kusokhabizela nyathikazi wathi inkosi yabo bonke abakashembe abangayimukelanga inkolo wathi boya kuyena abenzele konke okwabo abakudingayo wayesephenduka ebuka inkosi ilanga wathi nembona lo bathi baba wathi lona ilanga lokukhanya ilanga lama-Afrika wathi konje makade ekhanyisa ilanga emini kuye ekhanyisweni ebusuku wathi ekhanyisa inyanga wathi lona ngenyanga inyanga yezulu wathi lawo amakhosi asezulwini ngeke bakwenze bona okwenziwa yilona oyinkosi yomndeni wakashembe abazange baxabana babambelela kuloko uyisa abafundise kona bezalwa omama bahlukahlukene bazange babe nawo umbango kuloko abakunikiwe umhlakaza Nhlasi sibashise uzalwa ugogo Mashabalala kuzothi inkosi ilanga izalwa ugogo Mangwenya kuzothi inyanga yezulu izalwa ugogo Masigasa kodwa bazange bange babambana ngesandla kwazi ngoba sekupheleni belokubeba akathi nathi sinabanjalo singaliphikisa unyazi ukuthi lokho elikushoyo sibambelele kuze sekupheleni okungumangalisise sengizohlala phansi ubombela bese ezohamba yabe evayelisa khona ingoma ekade ihlabelela ethi wosala ngahle ehlobezoti uma inkosi ivuma siyophinde sibonane uma ingavumi singephinde sibonane kwawuzungeza wonke umhlaba yabe evalelisa wathi uma nibe nenhlanhla ngiyobuya enkosini isihlanu khona okungumangaliseke ngelinye ilanga ngisebuhleni sihambisa usemende khona umuzi wenkosi unyazi lezulu ongaphesha kumzinyathi kwathi ngenza usemende ngaphakathi yaphenduka inkosi unyazi lezulu iseyinkosana engakahlali lesahle kusona waphenduka waphela ngasemnyango lasiqhamuka ngakhona wathi lo muzi engiwakhayo lana ngakha ikwabo likaMzwandile uMzwandile ke inkosana yakhe inkosi unyazi lezulu wathi ngakha ikwabo likaMzwandile lapha eyothi mayenza imisebenzi yakwashembe yonke isizulu uyoyenzela lana ngoba yonke lemizi enibonayo iyimizi kaNkulunkulu mangaphozisi mhla uvula lo muzi kwakhona amabutho khona mangaphozisi ngo-April onyaka odlule inkosi unyazi lezulu kade lenza umcimbi wabantwana balo emzini lo ekuyogcina khona amasiko onke kaShembe ngokwase kuvuka kumina ukuthi wathe uyobuya enkosini esihlanu uthi usebuyile ngempela uyena ngoba lokho asekwenza manje kuba abi ingane zakhe ukuthi nansi ezomela umndeni ngathi afike oqala wafika wayenza into efanayo ayibonge inkosi nyazi lezulu usikhumbule inkosi siyaphikisa singabantu basemhlabeni aba iningi lethu asikakuboni uNkulunkulu angathi bongasenza sonke sivuleka amehlo sikubone ukuthi uNkulunkulu uvela ezulwini inkosi busendizweni amen yebo Khetha inkosi yasehleni boNazaretha. Amen. Sicela bangcwele ngengoma nje yokuqala nesihlabelelo sokuqala futhi. Ngiyavama ukucela kwabangcwele ngoba yathi inyanga yezulu madoda niyabimba. Cela ukuthi thina madoda ngizoqala mina amadoda wonke avala umlomo athi ehle bakhuphuka omama Kosi sigalela baba
ayibonga Nkosi 100%. ayibangcwele nelanga novalo lokuma phambi kaNkulunkulu naphambi kwehamente naphambi kwamakhosi. Ngiyacela baba nginciphise uvalo nokwesaba. Sho njalo insizwa yakithi ngiyesaba. Ithi ngiyesaba ukuya ekhaya. Bantwana benkosi sebekhulumile abavangeli nokubonga nje basibongele basithole sisike iqatha kulensonyama. Ngeke ngakhuluma ngihleli phansi ngathi umnikazi wezinto uyayazi inkonzo la ikhona. Uyayazi ngoba yayibuwo yena uyayazi inkonzo la ikhona ngoba ukwayinika abashumayeli bashaya indlela ecwakeme. Angikhumbuza mhla inyanga ezulu ithi kuthina samadoda ithi madoda nehlulwa nina omama. Esho ngoba bakhuluma into ezwakalayo bakhuluma inkonzo abayinikezwe uNkulunkulu. Bantwana benkosi lensizwa yomema okukhulunywa ngayo indaba yayo isuka kude. Zoxolisa nje isuka kude le ndaba kaNkulunkulu. Ake ngicaphule isuka lapha kumzazela. Abantu abaphiwayo ukumamela izwi likaNkulunkulu. Umzazela kufika izwi kuye. Lithi mzazela ngizakucela usuke lapha kuleli lizwe yokwakha entabeni zasedla. Ngoba lapha ngizakuveza inkosi eza kubusa ibuse ngegazi. Angifuni igazi ezokuchitha. Leli gazi lize lichithekele kuwe. Ngoba okhalweni lakho wena kuza kuphuma abaprofeti. Yalimamela lensizwa izwi likaNkulunkulu yashiya abafowabo yashiya yonke into nomndeni yakwakha entabeni zasendla. Ile lolozi namhlanje elilandelwayo nelimanyelwayo nalibamela uBhombela limshisa izingane zakhe la shisa amakhosikazi ashiya yonke into. Wacaphula omunye umshumayeli umvangeli la. Ubaba mkhulu esuka laphana bangcwele washiya konke washiya ngishiya inkomo engakasuke engakashiyi inhliziyo yakhe engakavumi. Wayihamba izingane zakhe eziningi ingane zakhe ngithi zaze zantathu engafuni ukuhamba. Wathi uNkulunkulu ngizawuqeda amagugu akho wena. Wathi ngizawuqeda. Bathi abeyinkolo namaKristu safelwa thina. Yeyi bangcwele safelwa thina ngoba ingane zikaShembe eziningi ezahamba. Ngoba uShembe kuthiwa makaphume ezezweni laseMpumalanga azofuna thina amaNazaretha. Kodwa lapho semgobile izwi wavuma wathi inkosi ngiyavuma engane nakho kugcina wathi ngiyavuma inkosi ngiyahamba. Esakhila indlu yakhe lapha ngaphandle etheqekelele la ehlala khona. Bathi ngelinye ilanga zaphuma izingane zawudlala ngale ehlane naseqeleni zawudlala emfuleni. Ngazi le ndawo ngithi ngizoyibona ngilapha entabazwe. Lapho intokazi yakhe yathi ithi yawela emfuleni asemdonini yashibilika yayothaqazeka phansi yasevuleke ingozi enkulu la. Yawela emanzini zagijima ingane zawukhuluma ekhaya ukuthi uNosibanibane usehambile. Leyo ntokazi yona ebekade eganele endlunkulu. Ihambe nje sesikhona sesilayihlini. Waphuthunywa ekhaya omame baphuthuma bahamba boyifica bafike bayiseyilele ngaphandle isithulile. Kodwa umnikazi wesonto isiqu sokuqala sathi mthatheni nibuye naye. Ngizothi nje qhaphu bangcwele. Bahamba bamthatha omama babuya naye wasethi uzani nayo bamngenisa endlini yakhe lapha wasethi mlaliseni lapha. Bamlalisa bangena abalubukazi bangena bahlala. Nomama wakhe wayikhona bangena bahlale bamangala. Bathi wasondela esidumbini. Kulesi sidumbu wasehambe yakusona wafika wathatha umlomo wakhe ubeka phezulu komlomo lengane wamakhala waqondanisa nayo waseyifutha imemeza. Waphindwa ifutha imemeza waphindwa ifutha imemeza bathi yanyakaza ingane. Amen.
wathi wabe seyithathe bezohlala phansi yalala lapha phezu kwakhe ingozi esekhanda kule ngane ivulekile enkulu ingozi kodwa bathi wabonakala ephambanisa izandla phezu kwale ngane ekhuluma yedwa ephambanisa izandla leli nceba lazi lavaleke lokho lephambanisa izandla lazi lavaleke inceba laphela kwanjengoba kade kunjalo ethi indaba noma incwadi yami ethi umhla ubaba mkhulu esibonakalisa ubuNkulunkulu emndenini wakhe babona nabo ukuthi akusiyena umuntu lo akuyena umuntu lo okwazi ukuhlanganisa ethi ngesandla sihlanganisa inxeba liphele wasinda umntwana wasethi wenza ukuthi beganga beshawa uNkulunkulu ubeganga lensizwa ke emva kwaloko eyavalelisa ekhaya yathi izwi linqobile ngiyahamba mhla iphuma kwaba kumbi kwakhalwa kulowamuzi kwaShembe kwakhalwa kwala isililo ngoba ngazi ukuthi la iyakhona lo muntu uyolala edleni uyophekela ubani kona amabhlukwe akhe uzoshintsha kanjani kodwa wayihamba lensizwa iza kulezwe lasempumalanga uNkulunkulu wayemholele kulo ethi ngifuna ungakhela ibandla lami leli linje namhlanje bathi wabona esigodini esithile isigodi abantu behleli bachitheka abantu abanye beqhamuka bethwele imithwalo lebenade nithwele bangcwele abanye beqhuma inkomo abanye bephethe imbuzi bezanalo lathi ishembe shiya yonke lento shiya nazi ezakho izingane ezizofika zikondle nezizokunika yonke lento ishiyala abashiya makhosikazi shiya yonke ingane yazi kunzima ukushiya ingane njengoba ngilwe ngifike la nje lathi izwi nje kuyavalwa sekathi ngawulala ekhaya ezingaleni zami bangcwele kulolu si yabona kulolu hambo ngiyangidabukela abantu abayamba lolu hamba abahamba nalomkhumbi ngoba mase ungene lana kaphinda kwazi ukunyakaza basejele indlela esimangaliso ukuthi bayathanda akusibona abangathanda baboshiwe njengoba ngisho umnikazi wesonto noba ngamakhala indlu enhle kangakanani nazi azini kodwa kulala kanye noba kabili aphuma ahambe ukhona abantu abanjalo labangakuthola ugodwa ngisho ngafuma umuntu ekhaya uphambi ngiyaxolisa uphambi kwami nje omunye lambiza izwi kwaZulu wathi abakhongi bayeza kusasa wathi ayezi yakufuna la wena shila abakhongi abekho nabanye abazomukela abakhongi satshele bangcwele ngidluli ngidabukela ukuthi kukhona inyama zonke insuku ayishola ukuthi kodwa ngiyadabula ngoba usejele uboshiwe futhi yazi ukuthi ngangaqoxela uqala ungena la ngathi hey ohambe ekhaya ufuna imbuzi uthandaza ucele kwabakiyi ngoba kulolu hambo ngiyabonga Nkosi yamaNazaretha ngibonga kakhulu Dlondlomsa bangcwele ngibonga ngengaqutshulwe idimoli idimoli liyashaya iqhwaga lasha ubaqwe mina ngubaqwe mina yaziwa nje ngazwe ndakithi nangiqhamuka njengolonto nangumvangeli ubaqwe kodwa ngakhathameza idimoli ebusuku ngithi kwangabo 12 noma kuyabu 1 kodwa ngochama ngathi ngithi ngigibele embhedeni kwathi phinda khona ngathi ngithi ngiphindele emgodini ngathi phinda khona ungawusaphuma umchamo thothi mana awusaphuma umchamo wathi ngashaya ngaqala ukushaya ngeqela manje yabona indoda uma seshaya ngeqela kodwa ngibonga unyazi lwezulu elingisindise senginesigubhu esila sengisiya esibhedlela sengiphushwa ngewheelchair kwasho abantu ezingolweni bathe nangu ubaqwehle ehlele wheelchair ngiyakubonga nyazi lwezulu ungithanda Nkosi noma umaphi noba ngimaphi angithanda baba ngoba ngafona kolesihlanu isigubhu sihleli la singene emlomeni kukhumalo sangena khona sawufika esinyeni la ngathi ngiyakudokotela wadokotela kungangami lo ngisena esibhedlela bangidota ngaba ngisesibhedlela bafika bangena emlonyeni kukhumala ngena khona impela wabhodloka umchama ngathola ukuthi uShembe isimanga bangcwele kodwa lami engalishoyo ngathi le ndawo engize kuyona mina akumenyiwe khona isibhedlela angimenyiwe khona isibhedlela akaze ngingene mina esibhedlela ngiwazi indaba kadokotela angiyazi nje namaphilisi lawo bangikwazi ngidlela iphilisi mina ngivele ngiligombe laphansi ngilifaka emlonyeni
idlelona kodwa ngizwile inkosi yamaNazaretha ngithumele omunye umfundisi ukuthi akangibika wathi mtshene ukuthi akazwane nodokotela ezola akayi udokotela kafonele eGoli ngolwesihlanu ngafonela nanga umfundisi ngathi isho ukuthi wili inkunzi wedodakeni ilele ngophondo zonakala indaba ngolwesihlanu sokulungiselela uLwesihlanu kulengene epipe ngomsombuluko ngolwesihlanu la bust ipipe kathuthwa ebusuku ngabancwela kathuthwa ebusuku ngasibhedlela bathi bafakelisha ipipe la basta la babuyisa umshini wabhasta ngathi mina nyazi lwezulu ngolwesihlanu ngesabatha ngiyahamba ngeMaran Hill ngiyothandaza khona la ngibizwa khona kaphinde wangisindisa inkosi yamaNazaretha wangisindisa nyazi lwezulu ngikubonga kakhulu baba ngikubonga kakhulu ngendlela emangalisayo ngokungithanda ngikhulile manje bathi angibuye mhla ka27 ngicela ukuthi inkosi ngiphinda khona ngoba thena ngabe kuba njani bazobona khona inyama ehlubayo bazongitransfer eThekwini la ngiyohlinzwa khona angifuni ukuhlinzwa ngimdala manje 82 ngoSeptember zabathi 83 ngizohlinzwa ngimdala hayi unqabe nami nyazi lwezulu ngiyabonga inkosi busisene kuswi Mkale le ozulu kosheku Jehova mabandla ukhosi bakho ugcwele umhlaba wonke ikhuleke emakhosini nakwendlovukazi nakwamdlunkulu bayethe abefundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli amaNazaretha wonke amen ngiyesaba nokubhopha kodwa kunyanzelekile ngoba uNkulunkulu simthumisa ngale misebenzi ayentile emaveni ethu ngitasuka ke ngoje kodwa ngitacela ukuthi lenzaba yonke ngiyiquthe kodwa ndake ngiyithathe phaya kumabhovula esesuka kwamsinga phasi ubhombela uyokhipha amabhovula esefika la enzaweni okuthiwa kwamagcakini inkosi yakhona uZulu emtini okwaphakathi fika sokuhlwa kungale kwentsaba uthi kulethi insizwa akhamba nato khulekani kulo mthi ilanga liyasithonela bayakhuleka
kuvela inkosikazi inkosikazi hayi bantu bakaNkulunkulu umnikati walo muntu akekho ningake nihlale khona la enhla kwesibaya sembuti ngegoqweni lenkuni bahlale ngiyagijima Totwambe ngifuna ukufika ukuthi kulo muntu ukwakhowa kwawo lokuthenga kwaleli plaza kongeke safika indlela enza bese bakabombeletila tingatulu kwamashumi amabini okanye kweshumi labehlala qhamu kuphakathi uvuma ingoma yakhe vele jikini uhluthi jiki abone ubhombela naleti sizwe abesiyakubona uphakathi ashayela uvalo nebabheka labantu afika abulisa abantu benkosi bavuma kukhanya ukwaphi besiqhamukela kwazo niqonzephi bathi hayi njengoba sikhamba kwindzi kodwa sicela la kuwe nje kuba sithola ukukhosela ngoba ilanga litshonile sivuke isikhamba athi phakathi sayendlini ngiyabuya nje nithathe awufika kumkakhe asumkakhe bese ngibabonela abantu ndalungisa ngalela wini labafana ngabangenisa khona ayo phakathi afika bacela bayela wini labafana nafika ubhombele ngena abesetha sikhuke sithandaza abese beyathandaza nabehlala phasi aphuma uphakathi agijimela ukotshena unkosikazi laba bantu bayisabeka futhi bayathandaza futhi ithanda wabona amakholwa njengalawo labantu bakaNkulunkulu bathi adlani la ekhaya athi unkosikazi nophakathi athi asathi asinkosikazi mina bevela kokho imfini andathi baba ngadlala abantu bakaNkulunkulu nophakathi baxake abesethi unkosikazi hayi ngoba umzala wakho wayekusisele nathi imbuti likhona ijongosane lesiphongwana esingabaphuzisanga lwesobho umzala wakho ubumtshela ukuthi safikelwa abantu sasinzeka sayithatha le mbuti sihlawule nesesinikile tethu athi phakathi wanginceda nkosikazi asiyakubona thatha abafana phakathi bamba le mbuti esibayini bayibamba imbuti abantwana phakathi ethe nomkakhe bangene endlini athi phakathi abantu bakaNkulunkulu asidlile utho la ekhaya sithi nje ndaphuza isobho ngalesiphongwana sembuti bese iguqa imbuti ithi ngicela ubhobho uphakathi aphoseke phandle nonkosikazi babaleka nabantwana bayiyeka imbuti amakhongo abaleka athi ubhombela ababiteni bantwana bami abakhi bebengade abantu abeba asinkosikazi andathi wasivelelwa enekhaya nabhobha le mbuti ngoku babuye isimbuti uma wami wetha ngesiso leka ngoku ke mina kakabiwa ngibowala ekhaya wena ngeke udle mina ngoba uNkulunkulu nawudla mina fana ukuthi udle imbuti yebiwe ngoba ndiphumanga mina ngemvume kumnini mina ikhaya lendoda khali unkosikazi athi ubhombela thulani bantu bami beningathi bantu ubani athi thathani imbuti niyiphindise emva esibayeni nisentele nje ukhotha nokudla nje noma iphalishi sidle nisentele ukhotha esitakhambe siludla endleleni kusasa bente njalo lesikhathi kubhombele lele lapho ilesikhathi wayekhipha ngathi umabhomvu le kodwa ubone ba uNkulunkulu
sikulunye ubusuku bunye fika kumabhovu kodwa la kwaphakathi ekseni yaphuma ngegijima yaphuma ubhombela bamnika ukhotha yanqamula yoqhamuka la kwenzela khona inzawo la kusakwenza ngale kwenzima kakhulu nje nehlele goqa emfuleni uthi kulethe insizwa kuhamba nato ethi isithupha bantu bami kulo mfula ndibona kuleya ntsaba ukhomba inzima enkulu nanti inzima enkulu kulela liqa le ntsaba uthi ndibona amaNazaretha agcwele phaa kwethiwa le ntsaba sitawubhabhadisa inkulungwane la kulo mfula eshigoqo kodwa labantu bayahlubuka bonke kosala abantu abambalwa baluwela igoqa bakhuphukela emtini wakwaNkabani emahawini kwakhona kwinkosikazi wakeTinwetsheni lo mithi isithwele mthi umzala kabawo wami kwakuthiwa uMafelane lo Mafelane waliwa indoda ebangeke esithembeni nekosa kwabo wathatha isikhukathi senkukhu uMafelane ethi ufuna umthi wentando la emahawini ngalowo mini Mafelane efika la enyangeni ithi inyanga umnikelo muthi bese ithi kuhlwile ibutho ukuthi unayo yini inkunti enje ekhaya athi ndinayo athi ukuthi ichate la emahlombe uphakele umthi igadi lawo khona uthi nangaba umkhwenyana ethi uyakwaza kwenu bese usakatela noma inkomo noma imbuti la ebaleni ngeke yakhonkotha uyobuya ngeke aphinzaye emnike inyanga umthi cathi bakuhlwile ubophe ngekasilomboni ubeke khona la kuyo awuthathe ekuseni nephuma uMafelane ethi uye ekhaya nabo abantu bagijima bakwaNkabani nabo abantu bafikile kwaNkabani abayisimangaliso abahlalisa kwamakhosikazi ndiyayiqhutsa ngoba bakhulu zakuthi baningi abahlalisa kwamakhosikazi noMafelane agijima ubona abantu bengena afukangena ahlala kungene abantu kube sokungena igosa la kewisini uNdedela athi uBhombela andifiki nenzaweni ndingabonwanga asukuma uNdedela athi unyanisile umuntu kaNkulunkulu ngibabonile labantu kodwa bebekhamba emkhathini wezulu nomhlaba bewu7 njengabe u7 nje begqoka ingubo emhlophe athi inkosi kubusisa ahlale phansi uNdedela kunganisangoma unelisiwe intombazana sisiyahlala athi uBhombela nelisiwe mntanami sangoma singene esizulwini athi into enjena-ke thatha le miyoko yakho uyikhumule uyibeke ngaphandle ubutho ngene endlini aphume unelisiwe ayibeke imiyeko yakhe nangu uMafelane ebhayini lakhe umemele ntando emhlana athi uBhombela cela ubande indlela inzaba athi kwakhona indoda yayigana amakhosikazi amabili la makhosikazi amabili yaliwa le encane kwathanzwa le enzala le ncane yakhamba yofuna umthi enyangeni yafika inyanga yamnika umthi yabuthi ubunalweni ikovu lenje wathi unkosikazi ndinayo wayesethi-ke yena uma likhona ikovu lenje uthi uligcabela emahlombe ufake igadi layo injala khona iyothi nangaba indoda siyakulowa mthi wena usakatele noma imbuti noma inkukhu la ebaleni iyobuya umphele uthi kwenteka lokho indoda yaseyibuya umphele kwahlala isikhathi esithe kwafika isuku ukuthi ubakhanje emhlabeni wakhamba lo nkosikazi omncane
nesekhambile wahlala ubusuku efihliwe ebusuku kwavakala ekhala lomtshali ethi mlamleleni bo mlamleleni tiyambulala uthi noma kunjalo ayandifuna adliwe itinja bamvuza ubonani uthi ndibona uzakwethu udlule ehlathini elimnyama kuphuma itinja ethi bangatholela inkomo ndiyamdla ndiyamemeda ngoba alanyulelwe kuvela izwe lithi uyamsitela yini wena ngoba uye lo owathatha igadi lomkhulu wale tinja le tinja tifuna igadi lamkhulu wathi walithatha uye namhlanje uthi kubhombela nawe mntanami obelethe intanto ilahle ngoba itaba ikovu letinja kusasa ikuhle waphuma umafelane ekhala wayiqaqa lelikasi lombili elinale ntando wayikhipha wayivuthulula wayilahle eseyilahlile umafelane intando uyabuya uyakhala ungena endlini uyabuya uthi ubhombela ukhalelani mntanami uthi uwe mntu kaNkulunkulu obe wanditshena umtsutsa ndiwulahle ngoku nje ume bendimelethe intando ndiyilahlile ngoku sendicela ukukholwa uthi ubhombela unawo umndoda uthi ndinayo indoda uthi iyocela kuyona bantwana kaNkulunkulu ndiyabona abantwana bakaNkulunkulu baningi iyenzele nzaba ndiyayiqutha ngoku ngosibusa maswayo amen. Ba Lokozi woluna mapiko au paramisa yekuona Lokozi ngene Nkosi yamakhosi Nkosi yezulu nomhlaba ngiyakhuleka baba umbangela ujali lo lapha Nkosi emzini wakho ebheke Mesiya ngikhuleke nasemakhosini ezizwe abafundisi abavangela abashumayeli abakhokheli kunye nebandla lonke lika Jehova ngiyakhuleka bantwana benkosi egameni lonyazi amen ngiyaqala ukuguqa Nkosi la kule ndawo namhlanje ngizijubile ngathi cha nangakithi inkosi yafika koze kube nini ngesaba ngelinye ilanga lapha ya ngakithi kukhona imishini yamaloma le mishini yamaloma kuphethe lana umlungu ongumfundisi
lo mlungu kuhambe kushona unkosikazi wakhe. Uma ishona unkosikazi wakhe lo mlungu benze zonke izaba ejwayelekile ukuthi ubone kwenye indawo kushawa iziphambano amawindi neminyango kushawa iziphambano ngamafutho ongazi ukuthi inhloboni. Sokuthi ngelinye ilanga lo mlungu ukhala ngokuthi unkosikazi wakhe uyamhlupha. Sekuvalwe manje wonke amasango angenayo uyafika unkosikazi njalo ebusuku. Useyezwa umlungu ngelinye ilanga ukuthi kuzodlula ushembe la ebheke Mesiya. Uthi umlungu kulabantu laba baphethe mina izwile lo shembe yena dlula lapha kusasa. Mina funa yena siza mina ngalo salamusi ka yena. Lo mfazi kamina nahlupha mina. Utshena abantu laba ukuthi abantu bangamboni ushembe njengoNkulunkulu uthi uzomcela amsize ngesalamusi. Abantu laba ababhasobhile la emission. Sokuthi ngakusasa iyaqhamuka indlamhlathi kaMayekisa. Abawubhala umlomo abake bayibona ngamehlo. Unyawo eyayuhamba endleleni noma emgaqweni abawubhala umlomo. Uma iqhamuka indlondlo Musa abesegijima umlungu eyovimba esangweni umgaqo udlula ngakhona la. Mayifike bhimba labaya akhulume sona lesizulu. Ngoba yathi inkosi mayimaqonda liyamba nesigejane nje samakhosazana. Wasekhombisa ukuthi ucela ukukhuluma yase ikhimlili sebebuyele ecaleni. Uthi umlungu shembe siza mina ngalo salamusi ka wena ukhuluma ngqo manje kuyona inkosi. Lo mfazi kamini nahlupha mina lapha ekhaya. Lo mfazi kamini nayifile. Zonke isikhathi labuya yena hlupha mina. Uthi shembe kwakuyizingisi saqala leso abantu bezama ukuthi baxhumane nabelungu. Nabantu babekhuluma kanjalo babekhuluma nabelungu. Kuyisingisana nje ezasithile. Okwaxhumaniswa ngaso nabelungu. Uyabuza ushembe kuyena ukuthi ukuhlupha kwenzani. Kuyatholakala ukuthi akezwa mekhuluma lo ongasekho la kulelizwe ukuthi uthini. Uthi ushembe konke anluzwa lo limi langale. Uthi uthi umkakho usuke ngevelwa nawe usuke ezokukhombisa imali ayimbela la egceleni kwakho. Kwaqala umlungu wangena eSmile indaba emali noma uba neSmile. Wasmile umlungu wathi ushembe khona imali ayigqiba la. Uthi ushembe unemali ayigqiba la. Wathi umlungu ngicela ungikhombise. Jike ushembe ehlabeleza zakena egcekeni wafika la wakhomba wathi angibiwe la. Yambiwa le mali yaphuma ngebhodwe. Unkosikazi wefaka imali la indoda ingazi yazi yagcwala ibhodwe eyibophe ngocingo. Yaphuma le libhodwe. Uthi umlungu ke mase iphumile le mali ngizokwenza njani? Yilawa vela khona lesihlabelelo esethi akuthengwa ngamali akuthengwa ngagolide. Wahlabelela lelo gama baphuma bangena indlela namakhosazana ayibonga inkosi. Hayi inkosi yamakhosi. Hayi Jehova omuhle wakithi. Kanti la eyakhona lapho kwengakaye ebheke Mesiya kutheke ubheke Mesiya kwakuyiplaza lomlungu. Leli plaza lomlungu ngelinye ilanga ushembe wathuma abashumayeli bakhe. Wathi abawumncengela lo mlungu ufuna ukuthenga leli plaza.
uma behamba bashumayeli beyebheke Mesiya kulomlungu okuthiwa noma ngqula bathi sithunywe uShemba uthe ucela umdayisele leli plaza uthi umlungu leli plaza ngeke ngidayisele ikhafula usho umlungu kusho umlungu uleli plaza ngeke ngidayisele ikhafula leli gama lelikhafula igama abekuthiwa ngalo abantu ngeke udayisele ikhafula wathi ngeke ngidayisele ikhafula babuya abashumayeli bebuyela kuyona inkosi eGospel bafika yababuza inkosi nihambe kanjani bantwana bami besaba ukusho leli gama lokuthi ngeke ngidayisele ikhafula bathi hayi baba akavumanga yathi inkosi ngitshelele iqiniso into ayishilo bathi baba uthe ngakadayisele ikhafula bathi yathi ndamhlathi kamayekisa yathi ngiyabona kangazi ngizomthumelela uAbednego noMeshaki bayomtshela ukuthi mina ngikubani bathi kwathi kulozo nsuku kwathi ekuseni nathi inkosi ngihamba manje ngiye ePhakameni yaphuma ihamba iphelezelwa iyogibela emthwalume lapha yathi bafika lo mlungu la nimtshela ukuthi ngihambile ngePhakameni bathi ngalozo sikhathi kwakuhamba ngemoto ezigwedlwayo wathi ngiphula mayefika la nimtshela ukuthi ngihambile ngePhakameni sebathumela uAbednego noMeshaki uyena bawumtshela ukuthi hawu ukhulume kanje ubani kanilwa bathi kwabe isikhathi wafika ePhakameni umlungu uthe fike buza ukuthi uphi uShembe wathi uhambile ePhakameni wangena emotweni ephikelela ePhakameni kwathi mase ePhakameni eze ePhakameni wathi uShembe makhona ngiphunayo ize nimtshele ukuthi ngiyentanda manje wathi afika umlungu ejuluka emanzi yagwedla le moto anjengemoto lezi wathi afika umlungu wafika wathi uhambile uyentanda yamlinda-ke inkosi bafike babonana-ke wathenga lele plazi laseBhekemesiya ayibonga inkosi baba nkosi yamakhosi ngiyabonga Jehova omuhle wakithi ebuhleni bonga inhlanhla nkosi nami ukuguqa nje phambi kwakho ngibeke le ndaba ngiyacela nkosi usikhumbule nami ekhaya ukhumbule namadoda kitho baba nomkhulu nokhokho lapho bekhona uze nkosi ubakhumbule ungibekele bona endaweni enhle nabo basikhumbule baba nkosi enkulu ngiyabonga Jehova nkosi ubusise nikuzwile mfula ukhona le ndaba ekhonjiswe indawo la kuhleli khona abantu izingane zabo ezingahlabi emhlabeni uthi mntanami laba abantu obabona sebazamazinyo ahlala ngaphandle izingane zabo emhlabeni zisindisiwe ayisakwazi ukuthi uthathe isigili yoshaya ijuba ithi ngishayela umkhulu nomkhokho ehlathini ithi uyabona ukuthi banjani yase ugagalela mkhombisa abantu abafe ngezingozi behleli bodwa labuza ukuthi akekho umuntu omaziyo lapha kulabantu yathi lengane akekho engimaziyo baba wasethi wamenyezwa le ntombazane yamenyezwa umuntu onenqaba lomkhonto esifubeni nengozi ekhanda wathi mntanami sibanibani ngiyaza ungazi ngafe empini ngagwazwa ngomkhonto njengoba ngibona nginenqaba lomkhonto esifubeni nengozi ekhanda uyamkhumbula yini uyihlo ehlabile inkwaba emnyama ethi wenzela umfowabo wafela empini wenzela mina zange ngibe khona kulowo muzi ngoba umuntu owenzelwa umsebenzi ekhaya ehambe ngengozi akangena ekhaya siyahlala la kuthi makuyogezwa umuntu emhlabeni kuphuma uShembe afika avula ibhuku sigijime siye kuye athi wena sibanibani emhlabeni yogezwa phuma manje ugoduke
emhlabeni yogezwa abese yaphuma umuntu uthi silinde ukuthi sizobizwa olivala aphinde emuva uthi mntanami phinde wena ngeke ungene kulomuzi wasekhomba phansi kwavela kaDoshula kubo kaMwandla lengane onina bekhala bezimbola wathi umuntu okhalelwa kangaka emhlabeni akangeni kulomuzi kuyele emuva mntanami yavuka leyo ntombazana kwalandwa undlangisa kaCoca-Cola ePortshepstone wayophindwa umsebenzi wawenziwe ethi le ndoda ezulwini azange ngiye ngoba umuntu ofe ngengozi akangena ekhaya engageziwe kwalandwa undlangisa uhambe semvangeli kuleli bandla wayokwenza lo msebenzi kaMwandla kwagezwa leyo ndoda yenzelwe umsebenzi ikhulumile ezulwini noShembe wathi uShembe mntanami ithikithi lokungena kulomuzi lithola kumaNazaretha asebuhleni emhlabeni sizoba bazi indaba enjalo ngoba ubhombela uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini kukhulunywa ngale leyo ntombazana kaMwandla ngiyigcina ikhona ngazi abantu bahamba emhlabeni kodwa ngiyigcina ikhona iphila ikhuluma lezi ndaba ukuthi yabona ubhombela ezulwini ephethe ibhuku elikhulu ngesandla esisodwa ongekulifukule wena ngezandla embili ekhomba intaba ivuleke kubonakala into engaphakathi ethi ubaba uyababona laba abantu abahlezi lapha asebazaca ngathi ongababasa emakhaya kusahlatshwa ingane ayikwazi ukuthatha isigili iyehlathini ithi ngiyoshayela umkhulu ijuba balambile kodwa emhlabeni ingane sisindisiwe bahlala lapha bodwa labo bantu abafe ngeingozi abadutshulayo bagawulwa ngezanzenze bagwazwa ngemkhonto bahlala lapha bebodwa ithi le ndoda ongakazalwa mntanami uyihlo ngifa mina ngibulawa ngihlatshwa empini ngomkhonto ngifa engezela umsebenzi kodwa bosawukhona uyibonile ikabe emnyama azange ngiyihle leyo nkomo Nkosi yamakhosi siyakubabaza sikubonile velinqango sikhumbule nabakithi abalelithini lomhlaba phela nje mina into engiyaziyo ukuthi wena uNkulunkulu phela ezulwini ngiyabonga Nkosi kusamana siyebonile yenkanyezi yakhe uNkulunkulu wezulu nomhlaba Nkosi yamakhosi lethizwi esize kulo namuhla la kulomuzi waseNazaretha size sikhumbuzweni sokuzalwa kobuNazaretha uma kukhulunywa ngokuzalwa kobuNazaretha kuthi ukwehluka ekuzalweni kukaShembe ngike ngathunywa unyazi lwezulu ngelinye ilanga emsakazweni obizwa ngokuthi wayiZululand FM ngakhulukhuluma ngibhibhidla mbabaza ubukhulu kaShembe
ngithi ababona uBombela wagibela nabo phezu kwentaba inhlangakazi bayizibula ababonanga ngaphezulu kwethu thina esesibone unyazi lwezulu sagibela nale ntabeni iKhenani sayizibula. Ngakhulukhuluma nje kulo msakazo kanti ngicushiwe uthe uma ngabe kuphela ukushumayela kwase kufakwa abantu ababuzayo ngikhumbula insizwa yasemahlabathini kwaNobambe eMakhosini yazisho kanjalo ibuza umbuzo ukuthi baba uthe umvangeli yebo umvangeli uzungu yebo oh uthi ushembe uNkulunkulu uqinisa ngokuthi ushembe uNkulunkulu ngithi mina ya uthi ngani siyezwa ukuthi ushembe wafika kulelizwe ngo1910 ngithi mina kunjalo uthi ngithi kwakuzalwa kaShembe lapha kithi thina eAfrika ngithi mina hayi Shembe kazalwanga ngaleso sikhathi Shembe wayekhona kudalwa izulu nomhlaba ethi lena nsizwa awuthi kwanaba ngithi mina umhlaba wonke lapha uShembe ahamba khona kunestembu zakhe zilunyawo ematsheni njengoba ukhona wena noma ubabamkhulu wakho ukhokho wakho noma ukhulukhulu wakho khona noke wakutshena ukuthi itshe labunjwe ngamuphi unyaka ithi ke lensizwa hayi akekho ngithi mina uShembe wayekhona mhlazane kubunjwa izulu nomhlaba uShembe wayekhona uyena owayelibumba leli izulu nomhlaba luthi unyazi lwezulu njengamanje uma landulela lenkonzo oluthi ake sifakaze kuyo luthi wafika uShembe kwenye indawo kulelizwe wase esethi kubantu akumbiwe lapha ya kuzophuma amatshe ayisithupha abawabeka bona benoyise kubunjwe izulu nomhlaba siyabonga Nkosi yezulu nomhlaba siyabonga uNkulunkulu wethu ukuba obaba bethu angaze ngibone mina uNazaretha babona ubaba angaze ngimbone uShembe wabona ubaba mina ngilandela ubaba kodwa ngiyafisa ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuba ngelinye ilanga uma ngabe akenzeki nami ungenze ngimbone uShembe ngimlandele uShembe ngoba kuyenzeka umuntu ayigqoke ingubo ngoba bona udumo luduma kakhulu wayesebuthwa nje enjengejezi othi uma ungena ensimini kunokadolo uyaphuma ngale noma uyahlehla ijezi selimanikini ukadolo kodwa belingaqondile ukuyothatha ukadolo uzwa udumo lwensonto ihuli lwaselunamathela nomuntu uyanamathela kuShembe kungesikho ukuthi ukholiwe sengathi inkosi yamakhosi ngelinye ilanga nami ungangenza Shembe ngeli Nazaretha lakho ngingabi liNazaretha lomuntu kumbeke oh lalela Zulu lalela bantu bengiphathe Yesu lethu oyazi sifunga mawe jene sinyoni ona shama tuko
enkulu njengoba ithi incwadi kaShembe sibone inkanyezi yakhe ivela empumalanga ihambe yaze yashona entshonalanga ithi indoda kwanene intabeni zaseNwabi ehambe ingumshumayeli kuleli bandla lobuNazaretha ithi ngelinye ilanga kwaqhamuka umama ehlabelela kade bese enkonzweni yephasika ehlabelele uJesu ngaphakathi ithi wathi uma ngabe ngezongena ekhaya uthi insizwa ngibaba yayifaka ibheshu uthi yake yasukuma yabheka le uthi yaphinda yabheka le uthi yayiseshaya inqulu uthi yathi mande dadewethu thina ngeke simlandele uNkulunkulu yosikhulumulisa amabheshu nezidwaba. Nkosi yamakhosi ngikhohliwe baba ngiyalukhetha unyazi lwesu kuyaphuthuma baba kuyagijima Nkosi yamakhosi kuyaphuthuma uNkulunkulu wethu iyangikwebha nale ndoda esemva kwami nayo ingithintela ukuthi awushiya ngiyacela ukuyishiyela Jehova ngibonge nje ukuthi ubaba wambona uNkulunkulu mhlazana kade yombona ngamehlo ngoba uShembe kabonakali bantwana bahle bakaNkulunkulu ngamehlo enyama kodwa ubonakala ngamehlo omphefumulo sengathi imphefumulo yethu ngambona uShembe ngoba inyama iyafanisa ekeze ucabanga amaphupho ukuthi konje ngake ngamphupha umuntu onje ngangimbona umuntu onje konje ngake ngahamba kudliwa noma kwakuyobuthwa amabutho kwaZulu ngake ngayibona indoda eyayibamba inkabi noma inkunzi eyayinjengalo muntu bese ufanisa uShembe nabantu ethi le ndoda kwanene sasisebenza eThekwini uthi kwakunenkanyezi eyayiphuma njalo empumalanga inomsila uthi yayihamba le nkanyezi yashona entshonalanga yayishona sekusile seliphumile nelanga uthi lelinye ilanga kwathi uma ngabe sizongena emsebenzini wasesiqoqa umlungu wayesiphethe wasesiqoqa sasondela kuye wayesethi niyabona abantu abamnyama ninenhlanhla ngoba umsindisi uzelwe phakathi kwenu uthi noma ngingazi ukuthi uzelwe kuphi kodwa usefikile umsindisi kini kodwa nize nisize ningabi nalelo lishwa elehlela thina bamhlophe owathi uma esezolwe kithi samthatha sambethele esiphambanweni uthi sasitholoza nje nathi ngoba sasiyibona lenkanyezi kodwa umlungu wasitshena wathi hayi lenkanyezi ibika ukuthi umsindisi uzelwe kulo lelizwe wayengakafiki uShembe eNazaretha ngenyama Oh Nkosi yamakhosi ngiyaxolisa baba anginika abantwana bakho kodwa ngicela ukuba uzulobe izwe lakithi eintabeni zaseMalimede ulilobe esandleni sakho Nkosi yomusa usizwe noma ngabe sesiphunyuka kuwe ngoba umuntu nomuntu uyaphunyuka umuntu nomuntu uyaphunyuka kuNkulunkulu umuntu uyashelela eNazaretha uthi noma embambile uNkulunkulu embambe wambambisisa aphunyuka bhinyilika umuntu abuyele emuva ethi lensizwe engizalayo yathi uma ngabe ifika emzini waseJudiya sekuphela iminyaka emibili ikhethile inkosi yathi uma ifika kwasekulungiselwa ukuthi uShembe uzohlangatshezwa waqhamuka ngaseyintabeni zaselwandle kwasakwamathaba esibindlela uthi basebetha siphume simhlangabeze nantu ugubhula ukhala ngiyaxolisa sengikhuluma ngoShembe uthi wazikhuluma ngokuzalwa kobuNazaretha ukuzalwa kobuNazaretha kukuzalwa kaShembe kodwa sengathi ngazalwa enhliziyweni yami azalwa enhliziyweni yakho kungabe ukuthi nje uzelwe uShembe simbonile uShembe kade siseNazaretha sabona uShembe wawusuba njani azaliwe ethi lensizwa ngathi uma ngabe
ngalubona lolu swahla lensizwa lamba eqhawula bonke abantu lubingelela lubuza impilo lubangibingelela lubuza impilo uthi ngoba ngambuka ngamehlo uthi angimazi phela lo shambe ngibuka amadoda aqatha nanezisu naneimpandla nami namehla amakhulu uthi ngithi ingabe yena muphi phakathi kwabo uthi sengize ngiyamthinta omunye ngithi hey kahle ukhona phakathi kwalaba uthi ngona ngabuza wayesathi khwinishile umuntu wasezulwini asathi hey lo mfana nimthwaliseleni ibhokisi elisinda kangaka nikeni lo uthi wasekhomba mina selithathwa ensizweni yakwamthembu eyayinomzimba uphila kunami uthi ngiluyengayengana uthi lona lelabekwa ibhokisi elalithwala ubuhlalu bemvunulo yamakhosazana uthi ngeswa kuhlakazeka kusuka ekhanda kwaze kwayophuma ngozwane uthi abuya amandla ngaphila ngaleso sikhathi uthi ngaqala ngawu kanti ushemba kuyona indoda enkulu ende enekhanda elikhulu mhlawumbe awukanti ushemba ungaka yabuya lensizwe isiphathadisiwe yathi uma ifika ezweni lakithi yakhuphuka yawela umfula ihlambanyathi yathi uma ngabe yongidlula emsini wakwaNxumalo kunamaluthela kulomuzi konje kuthiwa ngingabe sayibizwa inkonzo maluthela kunamaluthela kulomuzi anentombazane esineminyaka igula inespoliyane iso langenhlanye selaze laphela iso iyakhala lentombazane uma ngabe sekuyivukile lokhu kufa akekho umuntu okwazi ukuyibamba iyashaya iyalumana kodwa uma ngabe umuzi wakhe phezulu kwesiwa umuzi wakwabonwa kusile kwanqumala ekhaya komama yathi uma ifika lensizwa base bayibona amakhosikazi okanjokweni nokamntengane athi hawu Zungu hawu usuyaphila uphilisile impela lo muntu ungakanani ithi ke le ndoda engisalayo hayi lalelani ewe makhosikazi okwanqumalo icela amanzi beyinikeza amanzi hayi ungangumfundisi wenu lapha unsele uKhefasi wayemncanyanyana lo Khefasi waseluthela ungangumfundisi we hawu kade abamkhulu asindisa wena usugule kangaka mntaka Zungu iminyaka engakulele phansi ukwazi ukusindisa wena mncanyanyana ungangoKhefasi yana leyahamba lensizwa kanti usathinta unakalo walushiya emzini wakwaNxumalo wathi umali yashonila ngakwazi ukuvuka ukufa entombazaneni yathi uma kuvuka ukufa ithi yabalekisi yowa phansi ibuze leli dimoni lithi hawu ubani longcole kangaka sesibizela ushembe la ekhaya nangu ushembe sishisa sasiyahamba asenayo indawo yokuhlala la ekhaya nangu ushembe sishisa amemezela amakhosikazi ithi yodawo akanjalo shembe ibuye ishayela nyawukahle wasubiza umuntu wena iphanduka lana ithi yawu ibamba umlomo bisithi akubenjalo Jesu kubuya kumemeza yona lena kade ikhuza ithi akubenjalo shembe ngoba idimoni alimazi uJesu laso shembe oshisayo amen yasinda lentombazane kwaphela ngaleli langa indaba yedimoni ayiphinda yaba khona yagcina igane emzini wakwaSibiya yaba inkosikazi yakwaSibiya inkosi busise isilala bavangeli benkosi inkosi zibabusisa sizobala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo sama-28 84 ucela umshumali Ngcobo wasevusanani asole isihlabelelo inkosi imbusisa inkosi busiphala ngcwele
Asibheke enkosini. Unkulunkulu okhokho bethu. Unkulunkulu wamakhosi ezizwe zonke. Shemba ongcwele. Mthitheli wezoni. Baba amkhulu silapha phambi kwakho sithi asingaboni. Siyona nsuku zonke. Sasigeze izingakho engcwele zezonini. Usishele yonke amacala esinawo. Sesifayele ukubizwa abantwana bakho. Akuthi namafiko omunqabe lathi. Sifihle ngaphakathi wakho. Bese wehlisela phezu kwethu umoya wakho. Usenze sibe manje umoya semende. Senze sihloniphane sithandane ngey'khathi zonke. Bese sichitheze zomNazaretha. Khulise ukugcwala umhlaba. Siqele uphofu emzini yethu. Senze singadingi singesweli. Bese ukhumbula bonke abalusizi. Khumbula intombi zethelelo. Bese amaphuphazo. Bese upha amandla labo abafuna ukuvusa imizi yoyise. Balobole baganwe. Nabafuna imisebenzi bayithole. Noma bona bangathola abantwana emzini bamukelise. Bese ukuthi abahweba ngemfuyo yenza imfuyo yabizalane yani. Nabalimi yenza basebenziphindaphindeke. Nabasembonini yezokuthutha benze umsebenzi wabo ophathe ukuhloniphana nangokholwa. Bese babafundi ingqondo ekhaliphile. Benze bakhumbule bonke abafundile. Bafunele ezifundweni zabo. Bese wenza izwi esiphila kulona libe nokuthula libuseke manje naphakade. Amen. Uyavalwa umhlangano namhlanje. Ngidon bonke kusasa inkosi inkosisi. Uyaphuma umhlangano kusasa ebusuku uye ekhaya ebuhleni inkosi inkosisi. Ngiyanicelela-ke njengoba umhlangano usuvaliwe ukubani babamkhulu Khulilanga umkhonyakazi nobuthingo bantu banibhekele iy'ngozi zemgwaqo nezofika emakhaya niphephile inkosi inibusise.